Ya, kami persilakan untuk sesi foto. Ya Rasulullah, Ya Rasulullah, salam alaik. Ya Rafi'a syani wa darji. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Bapak-bapak, ibu-ibu para wargi sadayana anu sami linggi, hormatan simkuring sakumaha kaunika kusadayana alhamdulillah calon panganten pamager miwah rombongan parantos sumping ngalet ngangkeung ngabandalet ngembat-ngembat. Assalamualaikum sahabatku, di video ini saya berkolaborasi dengan Dara Sunda meliputi pernikahan adat Sunda dengan penyambutan calon pengantin lelaki dengan sholawat yang suaranya merdu. Selamat menonton ya sahabatku, semoga terhibur dengan video ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe ya, hatur nuhun. Depan
Allahumma sholli sholatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha syarayat min jami'il khurati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma barakallahu laka wa baraka 'alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Barakallahu laka wa baraka 'alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Barakallahu laka wa baraka 'alaika wa jama'a fi khair. Allahumma 'alif bainahuma kama labta baina sayyidina ada Ahmad bihawa wa alif bainahuma kama labta baina sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam kubra. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadaratul mukarramin, para ahli ulama, para ustadz wal ustazah, ada diberikan hormat keluarga besar, keluarga Jember, keluarga calon pengantin pemegah, yaitu keluarga besar Bapak Endang Sopandi kali Ibu Rosita, keluarga besar ada diberikan hormat, yaitu keluarga besar calon pengantin istri, yaitu keluarga besar Bapak Asep Suryana kali Ibu Lia Sumarni. Para sepuh dini sepuh, anu samirau, Bapak Ibu para wargi sadayana, anu kusim kuring diberikan hormat, insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Sim kuring, wasta Mia MC, alhamdulillah kapetok jantan panata calagara. Dina dinten iya, nyata dina acara akad resepsi di kedua calon mempelai, nyata Cindy via Sofianti, anak kahiji panginten di Bapak Asep Suryana kali Ibu Lia Sumarni. Sarang Cep Arik Revaldi, putra tunggal di Bapak Endang Sopandi kali Ibu Rosita. Langkung tipayun Bapak Ibu para wisadana, hatur punten panginten di keluarga calon pengantin istri, hatur punten, hatur nuhun panginten nu parantos dongkap ka ieu patempatan. Mugia Bapak Ibu sabibit sakeluargi landung kandungan lain aisan tawakuf anu dikedah. Nada pangdeudel doana di sadayana. Mudah-mudahan ieu calon pengantin pameger ngabaris jatuh kami ke calon pengantin istri sing aya dikasih nugrahan langgeng lumanggeng abadi janten keluarga anu sakinah mawadah warahmah. Amin. Atau simkuring moal sagudik caturang dikahatur mangga urang buka wae runtuyan acara tungaoskeun basmalah sasarana. Bismillah. Para hadirin miwah para teman sedaya, acara urang kawitan tulan-tulan kalam ilahi udah pada dilantunkeun ku Bapak Haji Abdul Rahman. Bismillah, kalayan ridho sareng kabingah nyanggakeun sareng masrahkeun tawiskeun nyaah kadeudeung nanti keluarga calon pengantin pameget kalayan calon pengantin istri Neng Cindy. Mugia sing manfaat barokah, alhamdulillah jazakallahu khairan katsira ditampi ka kalayan ku gaduhna. Ya sumangga kasadayana rombongan cacandakan atau napi seserahanna tiasa di pasarkeun wae ka panitia nu parantos ngadeg sadayana. Ya hatur nuhun memang biasa dicandak di panitia mama. Alhamdulillah anu di panggung masih seueur pangintennya. Iya alhamdulillah. Tapi kadeudeuna seueur di Aarik kanggo testing insyaallah aa hatur nuhun panginten mugia sing manfaat kanggo nang sini. Biasa dicatat sedayana panginten anu di panggung kalebet
tangan. Lajeng acara intinya eta panganten lajengna eta acara pokok di hari ieu akad nikah. Ya, kami persilakan untuk sesi foto. Ilham fotografi berikut dengan YouTuber kita yaitu dari Perbuga Channel. Perbuga Channel